Crossbow. Non-lethal, opet moram. Do not kill. A mogu da budem, primećen, hvala Bogu makar. To. Ovo ne smijem, znači samo to i smijem koristiti. Ne, brate, imam bar... Koliko je dobar ovaj thermal vision. Gle. Ja sad sam uzeo još stvari. Opa. Znači opet ne smijem da ih pucim. Jao, koje sranje. Ne vezi. Bar mogu da me primijeti, mogu da pobegnem i mogu da... ovo uradim. Sam si provuku, brate. Koliko mi usrao da se povučem. Dobra je, provuku sam se, dobra je. Aha, vidim gdje treba. Dobro je, nije uskuto. Ne, brate, sad nije mi treba još. Gle, troje ih. Proći ću neko, hvala. Kakav freeze nosi se freeze da se nosiš od 6 freezova, mš. I gadan ti je freeze, nise, počeš, iđe veze. Hey, help me look. You got it. Anything on your side? Nothing. Evo sad će dođe ovdje, sad će. Ja. Alt. Ne se slučajno biti. Ako bude heavy, here. Use here. Aj, ja, znači to je... Easy there. What you find? Gdje ti je šupču? Ja ću morat da... Kako se zove? Ajoj, a dobro je, ovdje se ulazi. Ništa, prošao se. Fju, brate. Make for Camp X-Ray. You're almost home free. Sad smijem da ih kokam ili... Ipak ću ja da budem pažljiv. A moram da ih kokam. Ne smijem. Ja više matematike. Ma trojka mi treba. Kako mi dobar sad ovaj... Laser, brate. Joj, kako baguje. Aj, brzo ga zalomi, nemoj tu da mi. Pola sata čekaš. Tako je. Dobro je. Sam, I'm seeing a possible zip line approach for you to take.
It Impossible definitely beats dodgy guard zipline. dogs. Ma bježi bre, curo, znaš ti šta je za mene impossible? Ako mi je ovo još uvijek possible... Pisala do not kill US Army soldiers. Jesi to računa i za Kjera, ali Kjer isto soldier. Mislim, kontam da se računa. Čeka ovog da sredim, smetat će mi poslije. Evo ovo je najteži dio. Koliko? Već 26 minuta, aj ja. Ne da ću katat ovu epizodu, nek ću još 6 put katat. Sam da znate. Šalim se, neću bukvalno 6 put. Jel i dalje ne smijem da ih hokam. Do not kill US soldiers. Aj, ne. Good. Cut Shooters, everyone move in. Move in, joj, pa polomit ću vas sve. Da resetujem sad, ti džuke. Da se nosi džukela u 6 pi, jaoj, pa nema me, nestao sam, šta me tražiš? U oko te ljubim, dosadan si više. Joj, da mogu uzeti snajper neki. Evo, tu i traži. We've got an intruder. Everyone move in. Vidi. I ovaj traži s ove strane. Kako znate I'm da... pulling the trigger. Firing now. Keep low. We've got an intruder. Send reinforcements now. Utvrdi dan. We've got an intruder. Everyone move in. Moram i drugo. Ne moram stvari, evo, pošao si. Dobro, We've got an intruder. kad Send sad, reinforcements now. čekaj da uzmem termal. Nema nikog ovdje, 3.8, mogo bi mi sad restoke. Keep following the shoreline. Space Briggs is decline. standing by with your ride Oh out. my god, da će tu sad Charlie da dođe. Ju, eno ga nešto svijedli, ali to je bova, ono. Extract by boat. Joj, dobro je. Kratka je misija. Da je duža, znači ostane su po 45 minuta, evo 30. Sam da ne bude duže, sam da ne bude više, znači fora i fazona, dosta njih. Jao, neće se ovdje. Pence gore nazad. Aha, po ovom kamenju, Vidim. Neće me tu stići, neće mu vatiti. Ja malo da padnem u ovdje. Aj spuštaj se dole, bježi, kući, bro. Ene ga njihov brod izgleda. Nećemo da vidim. Decline, up čovječe, bježi, kući, žuri. Brikse, ljubim te u oko, spasio me od ove misije, joj, ljubim te. Brate moj rođeni, muš, staj sad coki. Iđe. There's patrol boats all around us. Grim will radio us when it's clear. You get what we needed? Nuri was a plant by Sadiq. Misdirect to keep the U.S. occupied while he hijacks a ship. The next blacklist attack. American fuel. Must be. We have another problem. Sadiq has a second target. Us. Look, about what I said. Skip the apologies. Look, I was out of line. Everyone gets out of line. Who breaks in and out of Gitmo in one night? Not like we can tell anyone. You'll get used to it. Yeah. We're not out of here yet. Briggs, you've got a narrow gap in the patrols. It's now or never. Copy.
Joj, brate moj. Ajme, Ghost. Sam bio vjerovatno najviše, pošto je takva misija, ako ćemo realno jest. Tako je. Znači, Ghost, dobar. Looks like our wire transfer's been received. Bio sam i Panther i Assault, pa dobro. A najviše Ghost, pa Panther, pa Assault. Prvi put da sam Ghost, yes, brate. You shot at some shut-eye before the next stop? Nije kraj misije, samo da vam kažem. You're just lounging Pritovat on ću the beach vjerovatno u in 3 Cuba, dela. now you're in Mexico. Getting strafed by a patrol boat isn't exactly my idea of R&R. Please tell me you got an Second update on the target. ship the engineers hijacked. Znači, druga... The airfield staff just Neka packed smo up and mi. left 5 minutes ago. No warning, no word. Sounds like there's a fight headed our way. We tried to get the drone up for aerial Dolaze surveillance, nam but na someone's jammed our brod. video feed. We need to get this plane in the air now. Inženjeri. Znači, moramo ih pokidati. Evo, već su došli. We got foot mobiles flanking our position. Right, you three. Bravo, bravo. Fortify here. Lay down suppressing fire. Grim, we can't get airborne if we're under attack. I'll get us prepped for takeoff. Ok, znači, moramo sad da ih napadamo. Nemam druge. Ali ne. Sa nikakvim crossbowom. Flashbang, frag grenades. Sad kreće. Malo dobro. Nema, pazi, nema, znači Australijani nema kompresora. Već ima, loud je weapon, znaju gdje se nalazi, to jest ne znaju pošto puno stvari pucaju, ne znaju gdje se oni nalaze, a ne gdje se puno stvari su vidjeli. Looks like a small force. Keeping an eye out for the rest of them. Moramo hvatiti HVT, aha, HVT. High value card. I Bag and Dragon. Ovdje gotovo. Miran. Otkud ovaj slijeda? Bježi kao sad. Sam, we got trucks inbound. Ima truck inbound. S koje strane, ortak, s koje strane? Došao mi kamion, aha, vidim, sad mi je sve jasno. A, neću imati više minuta. Moram Sam, pažiti more da hostiles inbound on trucks. Engine spinning up. malo fregu Headlights nije. up on the right. All engines online. Moram sad neko preći. Man down. Nemam puno Man down. metaka, I'll leave hit. Kyle, get him nemam safe. puno ni vremena. Ostali su dvojica, ja sad ću krenuti. Ovaj je gotov za bak. Za bočak. Autofan. Jel imam silenced, kaže allowed weapon. Aha, silenced, dobro. Daj, pa di beži? Daj, a nemoj me nervirat, nemoj me nervirat, znam da doći po tebe sve. Ko doći po tebe? I think we're clear. I think we're clear. Confirmed. Let's get everyone on board and Take get out off of here. Ok, uletili smo gore. We'll have to clear the runway. Sam, I've unjammed the UAV. Slave it to brakes off. Ok, Sneak sad moram da razbranim sa UAV-om, znači to je neka kao mašinerija, ne znam ja. Uglavnom, treba da razbranim, to jest naš taj avion.
Rockets i Ken. Ja ne radim ništa, tako da znate i sami da teško mogu mijenjati samo menja Hostiles često. coming up on the left of the plane. Kill confirmed. To je to. Gotovi su. Imam neki health, a imam ovaj engine health kao. Engine je ovi. Uglavnom polećemo. Break, To je there's dobro. enemy vehicles To je swerving to kao the kod right. one misije što smo igrali kad smo morali da pucamo i da branimo naš trak. E to je to. Head on target. Target log. Gotovi su. Ma gotovi. A nisu srušili engine, dobro je. Briggs, that isn't the last Engine je of them. ne tako. Multiple vehicles approaching our position. Got him. Gotovo. Out of service. Ćemo poletiti. Daj čovječe, na pisti smo I'm seeing poletiti. rooster tails. More trucks incoming. We need to get off the ground now. To je to. To je to. Hvala ti UAV, dobro smo snimali. 1.45 sekundi. Oh my god, pobegli smo. Dobro je. Ok, samo da vidimo statistiku, znači Ghost, kontam da nisam ni malo bio. Da, dobro kontam. Panther, ne verujem ni ja. Stealth kills ništa, znači full assault. Full assault, definitivno. 50 ih je bilo. A knockdowns, aha. 50 po rukiju, aha. Count balance has been Ok, znači skoro full assault. Dobro. To je to. Tako je misija, realno. Briggs, what have you got? Tracking tanker movements in the Gulf. Coast Guard had to fly in a replacement crew on one of the ships because of food poisoning. Charlie? You guys are gonna want to see this. I got some help from the peeps over at Fort Meade and backtracked the IP addresses that were tagged to the guys in Philly. You're looking at the guts of the server the engineers use for their US ops. I've got IDs, addresses. It's details. What do you mean? This is just white noise. We ran thousands of hits like this before Blacklist Zero. It's how the engineers operate, and it's not telling us what Sadiq wants from the Blacklist. I thought it was to get US troops off foreign soil. That's never gonna happen. Sadiq knows it. Briggs is right. We're not asking the right questions. If Sadiq's not working for Iran, And he doesn't care about getting the troops home. Then what's his real play? Charlie, the connection. Everything we have here could be compromised. Work with Briggs, focus on the tanker and that replacement crew. That's a solid lead. You got it. Take everything we got, feed it into the SMI, see if we can figure out what the engineers are really after. Stopping fuel doesn't get us any closer to knowing what Sadiq wants. No, but grabbing one of his people on site does. Very astute. My men. They took the bait. The kid can cut anything he wants, but as of 5 minutes ago, Paladin was mine. Good. ETA on the tanker. Offshore rendezvous with Echo Team in 2 hours. Target at impact site in 4. Status of COG preparations? Site F is at yellow alert. DC's already sent emergency intel packets from JSOC, NSA, and State. Good. They just need one more push. Now we go for fuel? Launch it. I want the entire coast burning by the time I touch down. Let's start with Fisher's plane. He wants to know what we're after. Let's give him a taste. Time to move. Napašće nas opet, nemam druga, za 5 sati. Detention facility completed, naravno. Airstrip completed, to je to. American Fuel. Za 5 sati, naravno American Fuel, next Blacklist attack. Znam da posle toga ću skontati i kada ću power posle te epizode, kada ću skroz u avionu power, kako nas ne bi presluškivano. Ništa je to bilo to što se tiče epizode, znači sljedeća misija nam je American Fuel. Gulf of America Soul Campaign. Znači ne znam da li je zadnja, znam da je među zadnjim misijama. Ništa je to bilo to što se tiče epizode, nadam se da vam se svidjela, ako jeste ostavite like, pretplatite se na kanal, podijelite video sa prijateljima, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!